Yana sai aka kafa kaga kafiya kuma bul alkema dole ma akan yara da Utola la mana suana wa tala o bona hadina ni fe fikini ni durante la pena da susuru alisa wa kala susuru alisa wa wala Adona Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam alayhi rahmatullah abanye fo amuru flani ka fo tule flani na muju kone na muju di ale wa yiri ko mi fara ba bolo yiri muti ale fefe ba bolo ni shite ale yo ma to ni do ta al kiyama do Nama toy otay misal aliya ko fuita esa ba ali ko toy mutima mushima ali toy senti ala ala de no muda ala ka yala de ba yele ga du ko fle de ko mo ka to de yala yiri ko be jimi wa ko du mo ke wa yiri be di ma wa ko be fe no ma si me ko ai da bi jangan terus masuk jangan terus masuk